Newa Idol. Supported by digital voting partner Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा. Venue partner Temple Palace Cafe, Maru Pyafal. Nipa Saw, venue at GAA Hall, Thamel. नेपाल संगीत ख्या नेवा त जिलजी बेगु छगु त धंगु दबु Newa Idol. हली में थ्वेकेनु नेवा आइदल नेवा मसिका बेनु Newa Idol. सकल नेपामिया Newa Idol. अनिलजी दक्षिण नापा यो बिन्दुना नापा गथे जाचंगु दु थो एक्साइटमेंट गुली तक दु गथे जाचंगु थौ तक जर्नी मला नापा गुली तक रेस्पोंसिबिलिटी फील जाचंगु गथे जाचंगु थि थो नेवा खेले छु गु छि तो नेवा आइडल गु प्रोग्राम जाजन याक दिला योगा पिन योगा सुबे लिप तक न्यामा त न पिन्जुना बेचना द चाहिँ गेजुला छ आ थन्दै ठु हिसाब सक्स्या माय मतिना ना ठोते द जिता का ल जे द एकदम लेता ए जुन थो चाहिँ छियो नेवा आइडल प्रोग्राम त जिको सुबे बेचना एकदम दक्षा मुसे जोन दा मला गब्ला चाहिँ मेगा मेगा बुद्धि खोबे छ दायन सतल द मोसबे अनि पस्पिन सतल वना उन थन थो छि थन छो न्यूरो प्रोग्राम जो खनी लोगो साबिन त्याना वना मियालजी ल दक्षा मे मसिला एकजना खास पोबी हेगा न दक्षा आइसन असेना फोन बिना न जुन दु मला इन्टरनेट सेन बेचुन दु प्रोपे एप दिगेना डाउनलोड या छि थो प्रोग्राम या voting partner है वो नशीना चुनो दो ते चुनो दो ये जो आता किसी एकदम लेता है जी सुबह अच्छा जुना पदी मला कंपटीशन तक चैलेंज यान जना दियो दु गथे छु द्या मान्तला पावर पट्टे के मो यार सप्ते तो पै खा मला नेवा भाइ लागि न्यामु वसाना मला चीज जिला खास सुत ए मखे दल खास समानता मला न्याम त्यासाना मला मेन तो खास भाइ लागि खास छि उचुनो ग थुके मला लिप्त कना तो बैक जियो या कने नु पुस्ता बिन्दु थो हस्ता जुन जिमालगा वे सब तो प्रोग्राम चले जुन मला अब म अब जिमो से मजा म ल्याला न लिबा न मन या फुटो एसा सक्स्या थो प्रोग्राम लागि अझ दक्षिण असे मला प्रयास म लिबा न थो प्रोग्राम जु टाइम न दक्षिण थ मस्ते दया थुके मला पाकाक मला फुबिन जान थन वे मला नला मिन जे वे नु पुस्ता चाहिँ थो चाहिँ छ छ लागि यहाँ खास बिन वे छु जुगा होला एजा आटुके चाहिँ खास म त दगो समानता प्लिज एकै म छुए मोर हम दिया साधु नि भाइलाई चाहिँ दक्षिण चाहिँ छुएन दिदै चाहिँ मलाई पल्छ काय मलाई दिन वे विचार दु मलाई एजा दगो समान खा दगो समान छुए मोर जोजलपा नापा लस्कुस्तु छिकपिनी मसिका बियादी तै नाप्या जोजलपा जी अनिल सामी थो निकोगु नेवा आइडल कन्टेस्टेन्ट पासा खजी मचानी से पासा जोजलपा जी अनिल सामिया तिरुमेजु जिठो नेवा आइडलिया फाइनलिस्ट अनिल सामिया तिरुमेजु दक्षिण नापाला यो बिन्तुना दछि त यो सुबादु जी दगले पहिला जिठो जुन नेवा आइडल्स याना दिल नि वेको पिन्तन यो सुबादु तन यो बिन्तुना छिपासा फाइनली थिएन सिकबी थो निकोगु नेवा आइडल गोसा खलाई थो जी 5 मिनेट बाँके जी थन प्रति स्वरूप जको जुल 5 मिनेट बाँके त सिकबी थगिसिर चाहिँ भिन्दैन कोसुबा यो सुबा ले गथे जाजङ द गुली तक एक्साइटमेन्ट गुली तक नेपुसु जङ द फाइनली थिएन मला अनिल सु गुली तक नेपुसु जङ द नेबला यकै नेपु आ यको मे हाली म ख म चान्से मे हाला दि छेन उलिए मे हाली थामजा उलिए मे हाल जुनि वेसिको मे हाली न्या मगला आव झन्झन बालाना वनो चनो जज बिसन कमेन्ट बालावे यान्छौंदु आना दको स्यानो सपोर्टे यान्छौंदु एकैता मला पास बिसम टटके बि दाजकी दक्षा यान्छौंदु अप अझ पास बिसम यान्छौंदु मगला एजिया एकदम नेपुसे जौंका
हजुर हजुर वे गर्न दैदिल आज म जानिसे संग दुई हिसाबमा चाहिँ वे यो माहौल है संगीतमा आयो पुरी खुबी दुम्पति मनुका तो सांगीतिक माहौल जको मको वाद्य वादन हैन यो कोही खुबी दुम्पति मनु ख कला न गला निवे दुम्पति आयो जुनिया थो गु फाइनल दको थिएन ओके चाहिँ 5 मिनेट दको लेदा छौ गर्व न जलगा आवे ग तो म्युजिक पिले लगे जो चाहिँ यो खुदै रंगल ए खसान तो नेवा ए भाइउ लागि चाहिँ वे गर्न थुके चाहिँ भाकै दियो ए जुनि तो आ तो फाइनल थिउली चाहिँ 5 मिनेट दको गोरोबे हैन चाहिँ सिकबिनी बुडी तो गोसा खले आना छ चाहिँ सुबा न बेचना तो ज्ञान दिउली आना थोची निरन्तर दैरियो न काम न या ले नेवा आइडलले पार्टिसिपेट ज्यादै बोतिकाइ दिउका छिस्यु सुरु चाहिँ छु तर ओका चाहिँ पहिला न ठो जुबले चाहिँ उया उनी मला ना मौन ठो सेकेन्ड जुबले मखला 5 मिनेट त छोला थौ पनि मला त लिपाले हान छक थरे ठिकै फर्स्ट सिजन एट्याम ओके ओके नाम मोबाइल चाहिँ तपाईको न फोन नै दिल का अनु जे चौंडु कीर्तिपुरे उनी खला ढगा डाल अलि उयो जानै चौ अलि अलि उयो उनीला म उनीला जला उनी स हु आउ थो हामीले शनिबार जी खसिनीला छु त्यमला उयो त लानी अलि जी हु ढगा छैबिउ क चाहिँ छु फसन चाहिँ छु भन्छ छु त चाहिँ अले दैनी दक्कु राउन्डे दैनी अब टप 5 टप 15 नि टप 25 नि अबले नि सेलेक्ट जुजु अनि बेले गुली तक ढुक ढुक जे चाहिँ नि गुली तक जुन म आउनी नि जोसे झन् मेले उयो मसला चले जिला अब अनोना सो मौन ओके उयो बेले त के काम गेन हाली जोसे सँग कमेन्ट गेन यही दैते जुनी मसला तले ओ चाहिँ जु अले पास बिना अब ग्यादरिङ जीवले गुली तक सांगीतिक माहौल बेकल देखा दि वे गलर माहौल चेन्ज हैन दियो का पूरा संगीत म हेजु वे ग देबले हामीले मेमे स्यान हो गेजु ख आठो भाषा सम्बन्धी भाषा प्रति न भएको एकदम लगाव दु या होजन दैदिला आठो जुली वे कन पाकै दिउ ख आठो मेवे क्षेत्र खला खसला मेमे भाषा न वे ग समस्या मरु ठुके चाहिँ भोति गइदिउ ठुके चाहिँ टाइम लगा माहौल एकदमै देखा थियो यहाँ ठाउँ सानो म्याल्यो का फेमस सानो पस्बी नबला सानो म्याल्यो उइन अब वसे जिउ वसे जित मतलब ए मको म्याल्यो इच्छा क तस छे गुली तक ले माहौल छेला मे उछुना है के मको थौ मे थौ हाला ठाउँसा क्वासा न्या बेति न तर न्याम नबला जान थौ मे नि अथि यन्चुनी छु लि तक यही का मेला आ नपान छे हाले सम ख मगला वजक न मको वेको बासुर न उलिए पिसा म ख तर अब भजा मलाना त्यावला आथे न्यनी म वइ चोंचको ख आमेला अनुवेको संस्यु म चाहन्थे हालिम ख अले दैनी आथथे मे हाली चनी बले अर दा छे जपी अनिल जु बाहे कमे बिजनेस ना मे हाली बिसुदु छेला छे दुनी मा छि वेको या दाइ दु माइलो म दाइ न अथे मे हाली पि ख तर पि न ख अझ मा न ख वा न मे हाली मे हालो दको हाली पि ख तर जे म वक दाबले छेन सक्ले आर्टिस्ट बिन्दु दि हजुर डक्कै 50 ठ्या ख अले आ फाइनली तकला थिएन मलाई विनर जी तक गुली तक विश्वास न दियो दु विश्वास लागि कोइ त्यैला दैथे विनर जुइला खन ढुका बास क मलाई दर डक्कै उतिए बालन चौंडो आटक आजु जिउ हिसाब चाहिँ गए जुइला थिएन चोका कन्टेस्टेन्ट ल फोकमा बाला ओके माथि वे गइ पनि छौ खुबी मे बिसा भन्छ डिफरेन्ट जुज या तो गुली न भोट बोदु थो पास पनि पुरी पाखे जको मको संगीतिक क्षेत्र भति चाहिँ चुडा तै पनि पाखे न भोट बो जुया चाहिँ योको आशा या था दु ओके लागि चाहिँ परिवार पाखे पास पनि पाखे न जुया चाहिँ चाहिँ योको आशा दु हामीले फुल सपोर्ट यन्जना दियो दि निरन्तर रूपमा सपोर्टिभला खयमहरु सपोर्टिभला अप्सनै मुरु जुल ल कम्पल्सरी जुल वो बाइक न छि संगीत क्षेत्र गुली न चुडा तै पनि खवे गुनी पाखे न कमेन्ट वो सोले चाहिँ योको सपोर्ट दु खन्दु एजुली वेको त्यन्दि रह्यो चाहिँ छौ पल सका था चाहिँ आधा दु आगो डोकमा बाला आनो कन्टेस्टेन्ट वेको जको बालाउलो म कोजुली चाहिँ थयुबुदी पाखे ढ्याबले चाहिँ वेको त्यामा रह्यो चाहिँ छौ हानो आशा जको मको भरोसा जको मको विश्वास न कया के ढ्याबले फाइनल लागिला गौली फाइनल जिरेका एक्साइटमेन्ट ज्या छंदु होला हामीले खनि तो एपिसोड गुले टेलिकास्ट जिदियो उके हामीले उगेले दैछु नि गुले जुइ ख अथवा स्वे दस जिउ रह्यो जे चाहिँ ज्या चाहिँ जी ओके आज फाइनली नाप्ला फाइनली न फुल सपोर्ट या त जाइजन दिस नि हजुर सुबा हजुर सुबा हजुर सुबा আজি रतमान सर पाखि भने गथे जचंगु दु गुली तक एक्साइटमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी गथे फिल जाचंदु यकेको सुबा दु जे नितो जी या त तथे ठण्डा नेवा आइडल सिजन 2 ले पाक गया आठौं नेम टक चाहिँ फाइनल पासपि सहित जी सहित चाहिँ ला त
ओके पास पिन्टो पिन्टोना दिछिना छु न नेवा आइडल यो मेन उद्देश्य त यो चाहिँ नि नक्तिन पासान टाइदिल चिगो प्या चिगो संस्कृति चिगो टजिलेजी ठुकै टचिन ठक्याउ आ ठुकै टन चाहिँ नि थमन चाहिँ छु उद्देश्य कयर गर्दा छ चिगो प्या संस्कृति टजिलोजी त आ सङ्गीत यो माध्यम चाहिँ नि अझ न्याक्यो ठुकै लिसलिसे चिस म्यो छप्न देखा त यो दो लो मन के मजु छिस चिगुमा भ्या त मा भ्यामन्त धसा छिपी नाम दुगु वस्तु थेजुई धागु मिनो चाहिँ आपास पिन्छ ठो नेवा आइडले ठन्डा फाइनल छन् नुला रेकर्डिङ या कोडगा पास पिनो चाहिँ उकठाउन चाहिँ तयार ज्या छु जुल ठोछौन चाहिँ जानकारी पिया छु न ठन्डा नेवा आइडल चाहिँ नि छौ सेलिब्रेटी चाहिँ बने जुठे चाहिँ महसुस या जुंदु न्याठा के वछ म्या पास पिन्छ खलायो टावर ठन्डा खलाइपट्टि टावर चाहिँ नि यो कुया चाहिँ नि फरक पनि खण्डया छौँ ठो चाहिँ नि नेवा आइडल नायक नेवा आइडल त यो सुब्या दिसिना सुख टप कम्पिटिटर धन्यवाद एन्सर ल सेमे खै खट पास मिनट सट हाथे ठुके चाहिँ नि खास चाहिँ नि पास मिनट बिच ईर्ष्यादा भरि चाहिँ अछिला जुइ मापटी खण्डो तर ठुक ग्रुपे गटे खण्ड गाता आस जिबी एकदमै पाइचार एकदमै सेक्रेसन न मजु थ यो ख चाहिँ नि थ पनि शेयरिङ न याना मखो दे पास मिनट ठुक ढल्ला चाहिँ नि जिगो आइडिया त काइला टाइटे चाहिँ नि ए सुटन मटा एजो या पासपि आइडल न तया छु वयोला बिजेता छम ख ठो बिजेता चाहिँ नि पासपि चाहिँ नि जुइए ढंगल तो छारा फाइनल ओर या बिजेता खट एजो या पासपि सकित चाहिँ नि शुभकामना का जोजलपा जिबिन्दलास कुस्तु जोजलपा जिबिनी मसिका न जिगुना निशा महर्जन खा जी नेवा आइडल या सिजन 2 या फाइनलिस्ट रत्नमानिया चिरिमेजु जोजलपा जी विकेश महर्जन पाटन ढोका तननी पाखे सख नेवा आइडल सिजन 2 या चाहिँ फाइनलिस्ट जी पासा रत्नमान महर्जन जुल वेकाइ पासा हामीले त सपोर्ट याद जाइछ न दियो छिकपी एक्ज्याक्टली ओके वेकैपति ध्यामाला छ वेकै बारे ध्यामाला छ चिसो सांगीतिक माहौल वेकैपति सोइछ न दुना प सांगीतिक माहौल बालक वेकन देखा चना दियो दु मला गथे वेकैपति छि आसे बले मला गथे जे चंदु थे ता ए वाला जी मसुसान छे मला म्यालिउलिए सिजन लाका म्यालिउलिए खवन मासला 54 सालदेखि वन मालिका होला वो टाइम चाहिँ आज 5 दिन है आजको निनी 5 दिन चाहिँ रिलेसन लाउज या अहिले उबले अरे अन परिवार चाहिँ अरे मिहाला मलाई सांगीतिक महल चाहिँ अन बनि जात्नी खने याबले अहिले हाला यो किछु एकदम एक होला आउ मेनो जिते हाला त्याजु आजिला हाकु छ नि मलाई अहिले उबले चाहिँ छौ छुराई हाकुमैचा थौला जित ढे ट्विक टोङ्का हल ठोमिया अरे चीज जेउस चिना जानी जुल मलाई थ परिवार रिलेसन ये जुजिया न ठन्डा टक ज्या जुडुका यात्रा के ध्यामलेला मियालाई छिदा सालकाइ दिउ अरे ध्यामल छेयु खल्याउ खसन छेला क्यान म्युजिक क्षेत्रै बनाचौ जुल अहिले जिडिम नेहाडु न्यान डान्स क्षेत्रै उत चाहिँ इन्ट्रेस्ट दु जुल छे त्याउ खस मलाई छौ झे कलाकार जाउपट्टि छेठे छु एकदम ये जोस मस्त कया न श्रीमान जुल मलाई एकदम ये न्याइपिस हामीले छेला गनि बुसा गनि गदिला मलाई पासपिनुपति माहौल चाहिँ कति देखा दिवेकला पासपिनु माहौलले चाहिँ सांगीतिक माहौलले चाहिँ रत्नमान मन्तललाई कि सांगीतिक माहौलले छुमरु थे चाहिँ अयापट्टि चाहिँ वातावरण चाहिँ सिर्जना जुयाचु न्यु ख वेकयु सांगीतिक यात्रा यो विषयले ट्याबले चाहिँ 54 साले पाखिए ख थन गोफले चाहिँ थन ये
गोफले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका पाखेसँग चाहिँ थो म्युजिकल कम्पिटिसन छ जो ख वो बाल समूह युपट्टि चाहिँ ओके चाहिँ वेक युपट्टि लेचिना वेकन सङ्गीत तया चाहिँ मेहाला चाहिँ झेटवा फर्स्ट लाउन ख अहिले अनवया चाहिँ एउटी ठिठी कार्यक्रम वेक चाहिँ हामीले न क्रियाशील व सक्रियता चाहिँ छिस खाना पासपिनु माहौलले छिस ढाबले चाहिँ आज भेज व्याजनी अथि भेज व्याजनीले चाहिँ छुन बाजागाजा मर्सा न चाहिँ बाचा ठाना न चाहिँ जे चाहिँ म्युजिकल माहौल चाहिँ अर्ना चाहिँ जम्मे व्याजनी ख अहिले नाप चाहिँ छिरा थन वो तननी हरि भजन द्यादु दाफा सेनिबिटी दु वेक चाहिँ सी नयाँ डिम न ख मियाहालिउली अहिले चाहिँ ह्याबले न चाहिँ सुटे बनी चाहिँ भजन याबले चाहिँ रत्नमान मन्तलाई भजन चाहिँ झझ राइमोको थटेका ओके अब बाटा सान थाना दिएका दिदीलाई मलाई छिङगुली तक बाटा थाहा जिल्ला बाटालाई ठ्या मुआ मलाई तर उयो रियाजे नाच्नेले मलाई जुन राग हाली मलाई वो चाहिँ मने गुनगुने ज्याचनी का उयो स चाहिँ मलाई एकदमै द चाहिँ स जागो स ठे एकदम मिठास डु स ठेन्टु मलाई एकदम जोस हाना हाना निन मासु चाहिँ अयो खण्डुका जी चाहिँ छैन बाटा थाना हाकिम पनि म चाहिँ बाटो चाहिँ ठ्याम हार्मोनियम थाना चाहिँ नि कुनै रियाजै नाच नि मलाई अहिले वो चाहिँ थटन मने गुनगुन गुनगुन जस म्याला निमले उखुनियोली छि म्याला चाहिँ मे छौ दुनिसा छुमेरा गयो अथि त्यहाँ ऊ मे चाहिँ जिटाउन एकदमै कसी उनलाई मलाई कसी जुन झिगमले गिमला यो स्वापिउ न्याउसा अनि बुझ्या ठे जुल्निसा ठोय मे दुनी बो हालाटो दुनी बुझ्या याना चोसा छला स्वर्ग याम पठे चौरापट्टि वो चाहिँ द रेगुलर मलाई उनलाई चाहिँ गुनगुने जी छु न्याय फुटाउका वो मे चाहिँ उयो लागि चाहिँ एकदमै सुट जुपट्टि सत सुट जुपट्टि ठे खण्डुगा अहिले जिटा चाहिँ हेप्ले कसी उनीले न अठे गुनगुने जिया चाहिँ नि तर न्याय पिस रत्नमान सरीपति मेनिन किला रोमान्टिकै जिया दिन्छ अहिले पासपिनी पाखेर फुल सपोर्ट ज्या चाउँदैछि चिस ठन्डाटोको छौँले चाहिँ सपोर्टलाई एकदमै या नाच्ने दु चिस चाहिँ रत्नमान युपट्टि चाहिँ ठो सिजन आइडल सक्सेस याउने निमित्त त्यहाँ चाहिँ छौ पासपिनी मिले ज्या चाहिँ छौ कमिटी न देखा दिएको अहिले उके चाहिँ छ जिन ख चिस चाहिँ थो छौ आर्थिक विभाग देखा दिएको अथेस्टो चाहिँ छौ चाहिँ थो प्रचार प्रसार युपट्टि समन्वयपट्टि छौ विभाग दो थटना चाहिँ चिस चाहिँ छौ व्यवस्थित या चाहिँ कोसिस चाहिँ चिस या नाच्ने दो वे कथा चाहिँ जुन टेक्निकल टिम ल्या चाहिँ भिडियो त देखियो प्रमोसन या आइटी टिम ल्या अथना चाहिँ चिस चाहिँ वर्कआउट चाहिँ नाच्ने दो अहिले ठो जुन फाइनलिस्ट छले चाहिँ आठकेट अझ क्वाटुक चाहिँ यहाँ काइङ्क्यु लागि चाहिँ अझ न चाहिँ पास्कुनु बिच चाहिँ निया निठ चाहिँ छलफल चाहिँ जुया चोडु एकदम जिम्दा चाहिँ गर्वटा मखला वेकन चाहिँ जुन ठो नेवा आइडल यो प्लेटफर्म या चाहिँ छौ मसिका डेका दिगुली चाहिँ वेकैटा चाहिँ एकको शुभकामना वो बधाई ठो सम्पूर्ण जिमु पास्पिनु पाखेरसँग चाहिँ ट्यान चाहेछु या ले अथा एउ मेनिङका चिता नेबुका चना दिउदु मलाई छु पाखे चाहिँ गुगठन सपोर्ट यान्चना दिउदु साथ सहयोग यान्चना दिउदु जिगो पाखेला साथ सपोर्ट ला यके दुका मलाई जिगो साथ सपोर्ट मर्सा छेउ पाखे साथ सपोर्ट मर्सा थनछुक न छेनी मको अझ जिगो साना उयो मेहनत अहिले पासपिनु चाहिँ साथ सपोर्ट एकदम हे दुका अहिले पासपिनु साथ सपोर्ट न ठन्डाटको छौ उयो स उयो मि हाल्यो त्याला इनान मलाई सकेस्या ये का चंगुए दुका टोलेन नान्दाई मलाई सकेस्या लाभ नापस्या न आ चाहिँ झन एकदम जे सम्मान दुथे खण्डुका थेना निरन्तर रूपमा वेकाइता साथ सहयोग यान्चना दिस फाइनली विनर गाना से खानीमा सिकबिनीपट्टि साथ सहयोग अझ यकेको सुबा यकेको सुबा कुछ ते मनाउनु चिसा चाहिँ ठो रत्नमान युपट्टि चाहिँ ठो सिजन आइडल ठो नेवा आइडल सिजन त चाहिँ सफलताले छ्याङ्क्यु निमित्त पाटन ढोका चाहिँ चिसा चाहिँ सकल
थो आइडलले फाइनली छपी चाहिँ फाइनलिस्ट पिन्ट चाहिँ निमन्त्रण हैन चाहिँ सो कार्यक्रम यापट्टि प्रयास चाहिँ जिम्साय नाच्ने दु के डेफिनेटली आयोजक टिमना पहुँचेसा चाहिँ समन्वय न याको जी समन्वय ना चाहिँ चिसा चाहिँ न्याउनु कुटा या ना पहुँचे नेवा आइडल सोइडिपी अनि बपी सकल मानवा पिन्ट चाहिँ ठो सिट फाइनलिस्ट छन्नुको प्रि अवस्था चाहिँ फुके चाहिँ फर्स्ट ल्याड हुनुको अवस्था ख सक्स्टाउन भोटियन दिस अहिले ओके अप भोट चाहिँ रटमान त यान्दी लागि चाहिँ इनापेना छु न वेको यो भोटिङ कोड चाहिँ ठो NI013 ख प्रभु पे एप्स डाउनलोड याना चाहिँ भोटिङ याना दिको लागि चाहिँ सक्स्ट सकमी पाजमेजु पिन्ट चाहिँ जुनगलनि चाहिँ इनापेना छु न सुबा सुबा अच्छी मच्चा म हैन यंगेस्ट कन्टेस्टेन्ट ना न्याब्ले जिदायोला हना इनाप खाला गथे जाचंगुदु थाउ तकै जर्नी ना प रेस्पोन्सिबिलिटी गथे फिल जाचंगुदु गुली तक दैनी ओ आज फाइनली थिएन अझ यो कोही जाया मानी अझ यो को प्र्याक्टिस या मानी दगा गुली तक बर्डन फिल जाचंगुदु जी चाहिँ एकदमै एक्साइटेड वो टप 5 फाइनलिस्ट यो वो घोषणा याबले चाहिँ जिता उनी चाहिँ अयुहरू तर छैन अहिले युको नाना सकेस्तान युको बिन्तुनादु अहिले त्यसपछि जिन युको प्र्याक्टिस होइन पहिला स्या टप 5 चाहिँ युको प्र्याक्टिस होइन चाहिँ अझै बानाको याद आयो भलु सकाया छनाजी हनाइ त कम्पिटिटर सुदागा नि छैन हनाइ चिगो मल्दा पालु ज्याचंगो दुला छु बाकी सुन्दुला कम्पिटिटर छितै गथे गुली त गदै नि ओके जे थित चाहिँ ट्याके फुनी लेका थाइ छु ज्याचंदुला अथे सुला मरु तर कपी ज्या चाहिँ बचा हजुर लक्ष्मी नापाला जोजलपा नापालास कस्तो जोजलपा सुबा जोजलपा जी हरि महर्जन जी नेवा आइडल सिजन 2 या टप फाइनलिस्ट हना महर्जन या बा जोजलपा जी फाइनलिस्ट टप नेवा आइडल या हना या मम्मी लक्ष्मी नापाल चाहिँ त योको बिन्तुनादु सुबा छौदै नि एज बाह्र मरु मला अले अरेजुली चाहिँ जी हना न टप कम्पिटिटर जी आ चाहिँ त कसा आछु यान्छन्दु हजुर पक्का न प्राउड फिल जे जी थ क्याम्यापी अथे छुन चाहिँ ज्याजोले चाहिँ ठाउँ अवस्थामा उपी पक्का न गर्वलाई ताया कि ऊ हिसाबमा गर्व लगेछु जितना योग्य प्राउड जु अब चाहनसे म्युजिक जर्नी लगेजु वो एकदमै खुसी था वो न नेवामी हालटला काचको मनुटेसँग फैमको अहिले मस्ते सँगला नोया न मस ठाउँ गर्ने नेवा ख नानु चाहिँ नेवाए खलाई एजा चाहिँ यो के गर्वटा अर्के मजु चाहिँ मजा न सालर छु हजुर हजुर उहाँ चाहिँ नि स्कुलले चाहिँ नि घुल्न इङ्ग्लिस नेपाली खलासा तक न छे चाहिँ नि नेपाली न खलामरो इङ्ग्लिस न खलामरो नेवा नै खलामा रे चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि जोड बिज छकनी कम हना जस्तै छिपा पिवया चौसा नानु नचल द्या दाइले मम्मी नेवा खलामा दाइ म चाहिँ नि यो के ठाउँ या चाहिँ यो के गर्वटाका गुली वर्षनी से मजा हना न म्याला वइचौं सुर्याउ ख हना चाहिँ लगभग वो 2.5 वर्ष अथवा 3 वर्ष योपति टाइममा चाहिँ छिथो सुरज विदाई योपति लेताजी अति छौँ वो मे चाहिँ फर्स्ट प्याउ टाइममा चाहिँ अबले चाहिँ झिउ फुमो भएर नि मस्ते उपति फु भएर नि ऊ फु भए जुपति पासै वो लेताजी अति मतलब हाल अले वो ले नहुँदो नि ससा मससा जेस मिलेजीको लेन काल म अले वो छौ घटना ऱ्यामलका छौ अथि इन्सिडेन्ट खस मेपति छौ इन्सिडेन्ट चाहिँ लगभग वो टाइम है शायद
왜 타임에지마 जिन सङ्गीत यमपति जुल छ म अनि सङ्गीत यमपति ज्या चाहिँ जिन टाइम मे हाल्यो छक चाहिँ जिम्मे हाला चुनाउ छोले चाहिँ वो कुए चुना चाहिँ अघिले चाहिँ सायद प्ले ग्रुपे थिएछ स्कुले अहिले प्ले ग्रुपले चाहिँ उही स्कुल युक्ति होमवर्क थिए चाहिँ कपी चोएचौँ बोले चोएचौँ अवस्था जिम्मे हाला चुनाउ जुल लिप जिम्मे हालिसिरहेका चाहिँ वो जे हालौटी मे चाहिँ लगभग वो न्यानी चौपटी जी वो मेन मुखडा जुनी दुवा दाइने वो छौ चाहिँ मजा आयो बोल्दै गयो मिले जिम्मे हाल अहिले अचम्म लाग्यो जस्तो चाहिँ फर्स्ट सरप्राइज जो अहिले अहिले जिता फिलजुल कि मतलब जिगुपति अथवा जिगु पुर्खायुपति बाजे पनि सक्ने सङ्गीत न मतलब चाहिँ वो छै ट्वायुपट्टि वो के चाहिँ सङ्गीते आबद्ध दुजा चाहिँ ठुलो चाहिँ किन जिन चाहिँ दुखनी कथा युपट्टि छौ सोच जुल अहिले अनलिप चाहिँ अहिले बिस्तार चाहिँ मे न्यङ्कल अहिले मे उता हालियो अहिले वो न मे नहाली अहिले नाप जी साथ बिबले अपोइना चाहिँ डुएट मे चाहिँ प्र्याक्टिस या थिएँ अथि जुल मन अथि जुजु चाहिँ उता झन् यो कु चाहिँ मतलब सङ्गीत चाहिँ ये आएको छु अहिले सङ्गीत चाहिँ अथि जुया चाहिँ यो कु सङ्गीत चाहिँ लगे जुलका ले छे निमिषा न मिहाल छ नि मलाई चाहिँ कति फिल जिया छ नि अबले वो मिहाली बोले सांगीतिक माहौल देखि बोले कति चाहिँ एकदमै न्याय पिसौँ माहौल जी जिबी पेमा डु बाबु नानु जिबी निमजुल अले वेकला मिए हाली अति जिल अले बाबु चाहिँ नि गिटार ठाई अले नानु मि हाली पनि जी चाहिँ नि न्यमिका अले ऑडियन्स जी चाहिँ नि अले नानी पनि जी फ्यानिएका व मि हाल्ला चाहिँ जी त एकदमै महन मने गयो अथि छै जुठे जी अले नानु हानस करी पिरेला अले व जिगो साथ कया चाहिँ व निपु सोपु महना माओले म्योए बने जीका अले न्याय पिस जोस अले छिन नेवा आइडलले सिजन 1 ने भाग कया थियो मलाई सिजन 2 गुली तक डिफरेन्स जाउँदु कति जाउँदु वे मियो तिन खसे छौ फ्यामिली ग्यादरिङ है नाप जी चाहिँ नेवा आइडलले वनले टप 30 तक थिङ के त ताला त म्यामच चाहिँ फाइनलै थिएन एकदम एक्साइटमेन्टले नाच्दै थिएँ प्राउड फिलिङ त एकदमै उनीहरू उयो ल जस मचा चाहिँ फाइनल तक थियौँ चाहिँ एकदमै छौ हिसाबमा अझ न चाहे पुथेँ जुल टाइममै जी वो भिडियो चाहिँ जस्तै सुरु चाहिँ त्यो भिडियो स्वेबले चाहिँ गुल्ली चेन्जेस त यो कोही नेवा आइडल चाहिँ यो कोही हनाइ त चाहिँ नि सेक्युरिटी छौ निखारे जुल अहिले उयो त यो कोही चिज त नआउनु चाहिँ कया चाहिँ ऊ सेक्यु छौ प्लेटफर्मै बनाइ जुथे चाहिँ फिल जुल अहिले उकिएन न नेवा आइडल प्रति जित हान मेक त मेउटी एङ्गलमा चाहिँ गर्व गति जुया जुयाले चाहिँ नाच तयारी थिएँ ठाउँकुने मस्तेसँग चाहिँ छे नेवा भ्या लागु चाहिँ मैना हेरौँ ल अहिले ऊ अवस्था चाहिँ ठो साङ्गीतिक युक्ति मार्फत सङ्गीत युक्ति मार्फत चाहिँ नेवा भाइट चाहिँ जस छौ लिङ्क युपट्टि छौ माध्यम चाहिँ बनेजु चाहिँ एकदमै जिरो प्राउड फिल जोगा अहिले छौ ठुकै नाप्न छौ इन्सिडेन्ट चाहिँ जी चाहिँ वो क्लास न काउनी ज्या चाहिँ क्लास त युजुको ठयुपट्टि अथि ज्यायुपट्टि क्लास जुबीले चाहिँ छक्क चाहिँ छम गैर नेवा मचा चाहिँ त्यो नि गैर नेवा मचा नेवा बेला त छु नेवा मे हाल नेवा मे हाबले चाहिँ जी अझ म परे छ नेवा खला सलर गाले म छ जी नेवा ख म छ ले ठो मे छुडाउ सुला मे छुडाउ चाहिँ मसु तर मे चाहिँ म जान्छु नि अहिले ठो सङ्गीत युक्ति मार्फत नाच्दै सङ्गीत मार्फत चाहिँ भाषा त मकै उपटी चाहिँ छौ एकदमै बाला उपटी प्लेटफर्म जुले चाहिँ नेवा आइडल यो कोही गर्व लगे जुका थन सिजन मतलब 1 नै थ पार्टिसिपेटलाई जुए जुल अनाउना चाहिँ सिजन 2 ले नानु पार्टिसिपेट याना चाहिँ फाइनल तक थिएन थोए थिएन नेवा आइडल छिस वर्षै पछि याना उनी फत्त गरेछ
छौ मचपिन त चाहिँ मा भाइ लाग्यो पनि छौ माध्यम भनेदेखि चाहिँ फिल छ ओके नेवा आइडल या त मेसेजलाई छि बिहा दिनु कला मला हनाइ त मेसेज बिहा दिस हनाइ त छु मेसेज बिमा से हो दु अझ यो कुतयना चाहिँ बालाका उन फेमा थनान्यान फेमा आठो फाइनलिस्ट छौए जिम त यो के च्याउ बराबर ख मलाई नकतिनी मचातिनी महला जे होस् थन्तक ठेउ रहिए यो के अठिजु हाना हाना व महना म्यौ म्यौलिन बालका याना उन फेमा तया चाहिँ नि वे म चाहिँ त जी सुरेन्द्र तुलाधर दाइन चाहिँ तयारी थिए थो जी नेवा मस्ते उपरि चाहिँ पाखे चाहिँ दुने sorry oh ouais जी वो जी वो सुरेन्द्र तुलाधर दाइन जज जुन तयारी थिए जस्तै नेवा मस्तेपट्टि प्रतिनिधित्व एना चाहिँ हना चाहिँ जुन हिसाबमा चाहिँ त्यो सिजन 2 ले चाहिँ फाइनल थ्याङ्क यू फदा वो अथेसम्म मेपी नेवा मस्ते त न चाहिँ वो मा भाइ त चाहिँ अथि मा भाइ त चाहिँ मा भाइ लाना हुने हो अथवा मा भाइ त न्यवया इन्क्युबटी चाहिँ छम आइडलले थिए जुइमा हना चाहिँ छम आइडलले थिए जुइमा त्यहीपट्टि चाहिँ छौ निमेश आछ गनी वी आर प्राउड अफ यु हना नि 1 2 3 वी आर प्राउड अफ यु हना सुबा एक सुबा सुबा सित छौ क्वेसन नि फ्युचर प्लानलाई अभियसली सक्सिन दैला नेवा आइडल जी धुङ्का विनर जी धुङ्का चाहिँ वो धुङ्का चाहिँ फ्युचर प्लान गथेना छु चाहिँ लिस्ट आउट जी लालो ना दैदिस जुसना पहिला लालो नि सु दु ठुके ट्यासा बुसा 5 मिनट सन फुक्सा वे दैदिल छिउ भाषा त्यामल छिउ सङ्गीत त्यामल नेवा तजिलजी त्यामल छम व्यक्ति नेवा आइडल ज्या प्या होइ तर छि थन्टको ठेउ रे ट्यावे ख आ छि फुक्स्यान ट्याना म मेस्या चाहिँ नेवा सङ्गीत योगदान बिउ मेपिन्छ चाहिँ टोटो उनी रे खजुइ मुखु फुक्स्यान थन्टको ठेनुगा सङ्गीत छु सेकाए थन्टको ठेउ ख मलाई सपिए ठेउ ख जिउ ठयो व्यक्तिगत जिउ खलाबले चाहिँ जी चाहिँ नि मे चोइटे न लु जी थर्म पचा ओके सङ्गीत लय बदयाना तैट्यु डु ओ विषयले जी थनु जी पवित्र नपन जी खला नहुना भएछ ख अब वो खपी चाहिँ जी याक्यु आठो नेवा आइडल ज्याजो सिरियस आटो है जी चाहिँ नि जी ठना ट्याना वसा टप 3 ले वसा मसा जी एल्बम जी तामु नि मे चाहिँ रेकर्डिङ याउ जिउ चाहिँ नि वो पाइपलाइन है नि वो चाहिँ जिउ चाहिँ दु जिउ योजना चाहिँ आएट चाहिँ मे पिकाउ चुएउ जुन जी यान चुन नापान हे जी चुएउ चाहिँ बचा याना छुना ओके न जी चाहिँ निरन्तरता बिउ जिउ चाहिँ विचार दु रोसिया न मेन ख चाहिँ चुएउ ढेला नापान हे याना छुन जुल मे छपु चाहिँ जी आटको रेकर्डिङ मैनौटी नु ख नेपाली भाषालाई यान दु तर नेवा भाषा न आछि नेपाल भाषा यो मे चाहिँ रेकर्डिङ याना पिकाले जिउ चाहिँ तर हे थोछौ चाहिँ जिउ छौ एम्बिसन है नि वो चाहिँ आज कहि त्यो दुगा जिउ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मे बिसु दैनी ओके जी आनन्द कथा बिया नि छु थैपति प्लानला दै मलाई नेवा आइडल जी धुङ्का नेवा आइडल अभियसली नेवा आइडल प्लेटफर्मलाई योक्को बिया चंगुदु मलाई योक्को दै चोन्दु मलाई अझ नेवा आइडल जी धुङ्का ओके जी टाइटल विन या धुङ्का चाहिँ जुपति प्लान्स चाहिँ थथेना वनी रका चाहिँ छु प्लानिङ स याना चना दिउ नेवा आइडल जी ढुङ्का यो प्लान जग मक्टके गो छिसना चाहिँ नेवा आइडल योली नापा सोर छिसना चाहिँ लाइभ अडिसन छिसना पलाटया अबले छिसना नेवा आइडल जो जी फिलिङ जान्छु नडो मकला चेट आ त्या ढुङ्गो त्यान वन ढुङ्गा यो त अवस्था जग मक्टे गो छिसना लाइभ अडिसन नेवा आइडल यो दिन पाक गया अबले छि नेवा आइडल यो छिटल टाइटल ल डेरंगला त त्यान वन ढुङ्गा यो त अवस्था मेवे कठन जुला ए जो नि दे जी छमा चाहिँ नि त्यानवन ढुङ्गा आयो नेवा आइडल मक्टके नेवा आइडल ल जुए ढुङ्गला अट ए जो नीति छि रे हो चीज नेवा आइडल यो छि व्यक्तिगत सम्पत्ति मको छि ठो छि थयो नेवा आइडल यो सम्पत्ति जिसमा ओ कठा कामा ए जो नीति छि न्याउने रे चीज है गो नेवा आइडल न चाहिँ थयो थेम डेका टाउ चीज ख मकला थयो पनि विभिन्न कठा भाषा तजुले जिम्मा के हो
संस्कृति चाहिँ ठकायो विभिन्न कथा ठेम याओ कथा चाहिँ नि वया कथा नेवा आइडल छिज मार्ग निर्देशन याका छि वया कथा चाहिँ यहाँ आउने जिन प्रतिबद्धता जारी आयो अट खसा टक्न छि सङ्गीत मार्फत जीवन चुनाव कारण हैन जे चाहिँ सङ्गीत प्रति टस्काया चाहिँ नापानी चाहिँ माया मजना रुचि डोयो कारण हैन अथवा नेवा आइडल छि सिजन त्यामा भुइमा वो ठयो ठास्या दो वो नुंगा चाहिँ जे चाहिँ थयो या मे हाला चाहिँ रिकर्डिङ या जी प्रोसेस या तयारी यान चुनाव दो वया माध्यममा जे चाहिँ यहाँ आउने हो अट खसा टक्न जे नेवा आइडल यो सम्पत्ति जोयो कारण हैन नेवा आइडल जिता छु मार्ग निर्देशन याओ ख वयाको ठाउँ जे सहकारी याना यहाँ आउने हो जो चाहिँ मेन प्लानिङ जी थया ख सुबह नेवा आइडल सङ्गीत खैट अझ विशेष नाना चाहिँ नेवा सङ्गीत खैट निरन्तरता न्याक्ट चाहिँ नि ठोजुन ज्याजो तयाटो गोजुलो ठुके अझ चाहिँ नि छिट छिसन चाहिँ नि प्लस तया ठिट चाहिँ नि निरन्तरता यङको जुई अहिले लिसे ठस्या चाहिँ नि के वया छौँ पिन त किजा के मेजु पिन त न छिसँग फु कठ छिसँग सिउ कठ सङ्गीत यो वेक पिन त चाहिँ छिसँग ज्ञान न बिउजी अहिले ठजुए चाहिँ नि प्रोग्राम चाहिँ नि वेक पिन त चाहिँ नि न्योन हेउ जुई अहिले लिसे छियो भाषा तजिली संस्कृत त चाहिँ नि ठकाय ब योपट्टि मेटाउन चाहिँ नि योको छिसँग हालोपट्टिले चाहिँ नि आवी प्लान चाहिँ ठटकटाउन होला आसिपतिपा सुनादा मन्दु आठो च्याटल्या झक्की मक्की आ जिठो नेवा आइडल ड्वामो ब्लेट उब्ले जे आठो कन्सर्ट प्रोग्राम अयो दियो जना चुनो या जुल आठो जे आठो नेवा आइडल वया चाहिँ सिल्की आठो छि कन्सर्ट ब्ले हा आछि प्रोग्राम ब्ले सा छि नेवा योपट्टि थयोपट्टि आछि नेवा योपट्टि मेट जुल आ डान्स त जुल नेवा डान्स त जुल अयो चाहिँ जे चाहिँ उके चाहिँ मेन फोकस चाहिँ उके जुल आ ठोची ठो घरजादर ब्ले चाहिँ ठो छौ चाहिँ कन्सर्ट टेटस नानु दो बुङमतीले आ उके चाहिँ छि ठो नेवा आइडल परिवार टच गर्न इन्भाइट आदियो चाहिँ छौ मने त्या चुनु दो उले मेमे एक था मसिला मला छि ठो नेवा आइडल प्रोग्राम यानाला मसिला ओके आठुके चाहिँ त्याबु चाहिँ थैथा तो मला याना भाषा खेले छि नेपाल भाषा लागि मला त्या बुसाना जी भागेन त्यो सङ्गीत खेले चाहिँ मलाई मे सुतेन बिहा जिल्ला या थौनाला जिल्ला म चाहिँ यहाँ चाहिँ जिउ चाहिँ सिन्धुका सुबह ओके आश्रय जुवो हना जुवा कि तनी सुना पहिला द्याओ इनी मिनी मांगो या कि सुना पहिला द जी चाहिँ छु खाना दका चाहिँ दक्को सिवे वाट एभर वी विन तका चाहिँ दै तर वाट इफ यु लुज तका चाहिँ मरु तर त्यहाँसा बुसान द प्रोसेस अफ लर्निङ नेभर स्टप्स होइन सो इभन आफ्टर वी विन अर लुज वी किप मेन्टेनिङ आवर कन्सिस्टेन्सी कन्सिस्टेन्ट जुयु प्र्याक्टिस यागु अहिले नापाजी इन्टरभ्यू नै दया कि थना नेवा आइडल उयो ढुङ्गा चाहिँ जी चाहिँ नेवा संस्कृति नेवा सङ्गीत यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स खाना वो चाहिँ फिल होइन सो उकियो लागि चाहिँ इफ आई विन आई विल स्योरली डु समथिङ फर द नेवा कम्युनिटी ओके आज हना बाँकी त नि हना बाँकी छु प्लानिङ छ अझै सेयर या मास्थ्यो छुन्तु जीको म्युजिक चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुने चाहिँ जी पढाइले न युको जोड भी अहिले तो म्युजिक खेलेन युको जोड भी अहिले मे पिन्दैन मोटिभेट या अहिले त्यसपछि उखुन टप 5 यु घोषणा जुबे चाहिँ ममिना चाहिँ जित माइन्ड मेकअप याना छुदाछ थन तक छेनुंगा टप 10 तक छेनुंगला न्याउना जुसा टप 10 तक छौए युकु ख ढ्या दिला अहिले त्यसपछि अन जितन रियलाइज ल टप 10 तक छौए जुगु युकु ख ढ्या लिख का सकसित छौ निसा चिकपिन्त साङ्गीतिक क्षेत्रै मलाई चिकपिन्त मसिका बिमासा छगजग खगो लङ्गु कठ मसिका बिमास देव दक्षिणा पा अनिसु
छौ शब्द धामा हामीले द वो ठ्याक्क ठो द शब्द छौ दिमागे चाहिँ वला तर उके त नेवा भाषामा छुराइरहेका चाहिँ धाम अफ द इन्थुजियास्ट जे लर्नर रे जे सेना चुनाउ जे अझ न सेनिया बाइने वो हिसाबमा चाहिँ इन्थुजियास्ट लर्नर हजुर आश्रय छु थाहा खगोला छुदादी डिभोटी अफ म्युजिक ओके ओके असु जे हुने त्यार जा 6 क्लास ना मी हाला न द्या आज अखन सदी ठक्न सदी जा चाहिँ परफॉर्मर टाइम लेगा ओके असु एक सुबा सुजिजु नेवा आइडल या प्रतिभा वेव डबली दवाई चुनाव कारण याना तो संगीत जे लर्निंग पीरियड है वना चुनाव जिन ठेका जना ठोको ढाँ जिका जे एक सुबा सुजिजु अनिल सामी पाके वनी अझ दैछन् सुबा त सङ्गीतलाई खास महासागर खाला उके अथवा सारे सङ्गीत खेलले चाहिँ छुसेका चाहिँ सिकान अझ ल्याउने मसम्म जीवन होगा उइसाबा दिथाइ कैसुना सुबा एक सुबा अनिलजु आज रत्नमानजु बाख्यो भने गणना जम्का पेट जीवले साङ्गीतिक माहौल ठासे उनीले द पासपिन्सँग खन्किया चाहिँ नि कारतमान बोल निवामी छ पिङ माल करकाtai एजो ज्या जिरा छ शब्द टाइमल टास जिसा निवामी हालिम पिटिका तायो एक सुबा रत्नमानजु आज हना आज पाख्यो भने हनाइ पाखिन्छु वन वर्ड धामासा जी चाहिँ सिके जा सुनो जा आई एम द लर्नर के एक सुबा सकसिदा सुना सुइत छु धाम दु छुदुला मने धामास्ते होइछ ओ थोक चाहिँ जित ख धामास्ते होइछ थोक ख धादा स चाहिँ जिउ थो नेवाई डलिभरी थो मिपति थो खाना बला ज्याजोले थो धादा स चाहिँ जिउ ढका दाइ थिए सुइतन ज्या चौदु सुबा नितुजी आनासको द चाहिँ नाजा जी धालो मौजुले आफ्टर नेवा आइडल छोलेरका जुन नाचा न क्वेसन बोला आज थयो यसि चाहिँ तया मलाई म्युजिकल जर्नी हिसाबमा खलाना वो सुयान छौ तरौँ खचाहिँ जी द मनै लगे जाछौँ तो नेवा आइडल त यो सुबा छाडा छ नेवा आइडल ऐना छिसँग चाहिँ नि नेवा मे छिसँग नियन्त्रण दु मनिन मुख तर जुन किसिम आठो नेवा आइडल ठो चाहिँ धेरै बला कासा जुया चाहिँ छिटो मेपी जुन वल नि कम्पिटिसन हाल्यो मेपी पुलाउ छिसँग गुब्ले मनिन मेपी न आ वा प्या होला वो छिसँग प्र्याक्टिस या खन अले अबले ठ्याउ ठुप संगीतकार पि अबले पि नापा हाल्दी पि मेचोइ दि पि वेकअप छियो वेकअप नि ना जिसँग चाहिँ मुसु पि यो क्वेस ल मलाई आज वो यो प्यावेमा आज नेवा जुया नेवा संगीत उल्मुछि चाहिँ ना जापि जिसँग चाहिँ खाली पपुलर आ बजे जुजुगे न पुलाउ चाहिँ आर्काइभ वो फुक चाहिँ लाइब्रेरीले गन लान्छौँ ठे जुया छौँ आयो आयो म्युजिक पि प्या होला वो नियन खन वो यो छिउलाई छौ तरौँ सौभाग्य ख वो धासेल से म्यू छुट्याएर जी मस्त जस्तै हनाए ठन जिम क्यासियानो चिरगमला ठन नापय पार्टिसिपेट जुया चौँडु कम्पिटिटर जुया चौँडु मलाई आज चाहिँ क्यारेट छुट्याएर छ कासो हना मर्जन गोपिजरी गमा मजालु छिपी मि आशा चाहिँ आज इन्टो मोटिभेट यान्चुनौडु छौ कथा चाहिँ जी धार सुयो चाहिँ आज जी बाबु चाहिँ का है मेरो नेवा आइडलले चाहिँ छौनमा हारेका जी वो छौ छिटो हाँस नाच अनिल जी न दिल पुस्ता हस्तान्तरण मलाई छिसँग चाहिँ हाला मजिले कि छिस्या लिपाइ पिन्छ न ठो नेवा सङ्गीत यो ठुकेप्टी महत्त्व ठुइमाल ठुके चाहिँ भिजे जुइमाल छिउ समाज ठु नेवा त्यो छिउ चाहिँ गुली चाहिँ छिउ तजिलो जी छिउ बाजामै गुल्डु मलाई उल्मुछि ऊ के त संरक्षण यासे छिसँग चाहिँ नेवा सङ्गीत अझ नु अझ पुस्तापि द चाहिँ अझ ठका फुट्दा छ अझै बालाई ठेछौँ जी जिउ कथा चाहिँ जी छे चाहिँ ठुको वातावरण दिएको छ नउडु सख्यान सायद यान्छौँ दु जी भन्छ कैना या मार्यो जिउ चाहिँ फुक्स्न जी छौ असिन याना वे अझ एक सुबासी बाखे छु धामाउ जी नेने लोमो छु धामो दुपति छु दुसिया बाखे दगले लिपा जी सकले पास्पी जी नेवा आइडल चाहिँ नि सिजन सिरिया टुङ्कानो गो छि प्लेटफर्म दाना चुनाव ख ओ प्लेटफर्म दाना चुनाव अवस्था जे कार्यक्रम सिरियाका जे ठाउँ ठाउँ बाया हुने अवस्था मरेको छ जे गो नेवा आइडल यो थेम डेका तनी जे न्याउन चुनाव ख ओ थेम एटा जे साकार या टाटुना जे हाकन छ लिपा सकले मुना ओ थेम एटा साकार या लपि छि वनि माथे त्याका छना एजुनी नि पलसकाया छि सकले फजाजो सिरेका न छि हाटन थफुकम मुना फठेमै त साकारिया लपे छि भने छि सब प्रतिबद्धता जारिया छि सकले प्रतिबद्धता जारिया देउ छि पलसकाइ सुन्छना छि पासपिन त न वयाटा सुवा यको सुवा सुजित मान्जु हनाइ बाखिन छु बाकी दन थेन ख छु दामदु
नेवा आइडल फाल्कन इभेन्ट चाहिँ जिगु दुनुङला नसे सुबादु अले थाना नेवा आइडल थासा चाहिँ जि युकु चिज त सेके खना मिना नेवा मी चाहिँ पहिला युकु मनेना आज एकदमै बानी ज्या उठेछ अहिले त्यसपछि नयाँ शब्द त न ध्यामल सुबा एक सुबा हना सुबा खेदनिला ओहो खारा मान्छु प्लिज नेवा आइडल सिजन 2 ले जुन अडिसन बिट हुँका लगभग न ठन्डा चाहिँ 10औं महिना चाहिँ रनिङ जुया हुँदो वर्ष दिने दवैन ठुके जुन 10औं महिना भित्र ठुली जग्गा चाहिँ नि नेवा आइडल आयोजना यावटी विभिन्न ओपन क्लोजिङ क्याम्प अहिले लिसिए चाहिँ विभिन्न स्टेज चाहिँ पर्फर्मेन्स अहिले लिसिए चाहिँ नि थपिनसँग चाहिँ नि व्यक्तिगत कठाउन चाहिँ नि पासपिनसँग आयोजना होइन थमन आयोजना होइन विभिन्न प्रोग्राम थो वर्षभरि उटिकया चाहिँ भागकया जुन कार्यक्रम चाहिँ नि ग्राउन्ड खाउपट्टि चाहिँ नि ठुके नेवा आइडल त चाहिँ आयोजक टिम त यो सुबा दिसिना छु सुबा रत्न मान्छु असि सुबा के सुन्दाला सुथपियाला हाकना छक सुबा जिनि दुजि द जे नाचा त थो जि नेवा आइडल जिठन ठौया जे वो दम दाइसमे हात या छौ रे जि नाचा न त्यार न वे लिसे चाहिँ जिठो नेवा आइडल ठन्डा र छन आमुनो देहान आछि दाजकिस बिन दकिसा मेरो थर राउने चाहिँ सिजन 3 ले चाहिँ आठ बुङ खना नैना चाहिँ मुनो चाहिँ वे चाहिँ खन्ना चौडो वेका सुबा अथन जिनाबा आश्रय जुदिला वेकै मने न छुदु थेछ ध्यामानी ध्यामास्ते हो लगा चुचौं थेछ जित अथे फिल जुला एक्सप्रेसन मरु छान अथे फिल जुला मला छुदुला हजुर दु म्याम जी चाहिँ एकै थ्याङ्कफुल दु तो नेवा आइडल मनोज सर अन्जिता म्याम थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस अपर्च्युनिटी that you have organized for all of us. अहिले जी फुक्कै चाहिँ एकै ग्रेटफुल खाना जी चाहिँ नेवा आइडल पाकेँ अहिले जीको लागि चाहिँ थो चाहिँ नेवा खेले छगु छु यामा धका चाहिँ छगु मोटिभेसन यो रूपमा चाहिँ जी चाहिँ नेवा आइडल त कया अहिले थ्याङ्क यू फर अल द सपोर्टर्स थ्याङ्क यू फर यर लभ एन्ड सपोर्ट अहिले वे ह म्याम थ्याङ्क यू भेरी मच एक सुबा आज अनिलजी पाखे पनि वेगा पाखिन छु ख दुथे छ ल वेगा पाखिन नेनी जास सुबा चितो नेवा आइडल पाखे मला नेवा आइडललाई चाहिँ गोथो पाए लागेको ज्यान दितो जादु त ख नेवा आइडल मला थुके छौछुरा सा भाषा लागि गुया जुया द फुतो थुके द मन छिगा एजुया चाहिँ जु बिचा छुरा सा भाषा मासा चाहिँ जातमय ख मला ओके थो नेवा आइडल गुया थो ज्याजो ख एकदम चोचा बजु होला लिपतकन अछिन जु मला उल्जको मक्की छिसा चाहिँ गु छौ चाहिँ स्लो पोइजन छिस छि चाहिँ खलाय बनि मनछु थमा भए थ मस्त नाप खलाय मला पछि जुए माका स्लो पोइजन कने हिसाब थाकु सिके एजिया गुली थोची नेवा आइडल पाके चाहिँ गुली हो कुटो जुचौ त एकदम थो बा त्याका जी मला ओके ठुल प्रोग्राम तेली पाना जेजो तेली पाना छे न्यासा न सक्छ त्यो बाबी मला बाबी काया गेनाजी नेवा खेळ चाहिँ मला अझ गेना छिया हो जी मला नपा चाहिँ चिसा थ मस्त नपना छि मा भए खला मला तैको चाहिँ छौ चाहिँ जुमुनु ख चाहिँ थन तैसो न सुबे सक्कसित हाकना छका यो सुबा नाप यो भिन्तु नाना दु आ थु कठाए एक्साइटमेन्ट थु कठाए छिकपिनी उपति पावर चाहिँ फाइनल तकन थेनीमा दकान आशा याना जना भलसा याना जना ला नाप छिकपिनी उपति योको साथ सपोर्ट न दय चंगुदु छिकपिनी उपति कम्पिटिसन टफ ज्या चंगुदु अरे जुले चाहिँ थु पावर चाहिँ लास्ट तक फाइनल तक मला परफॉर्मेंस तक अबले तक दय चनीमा दकान भलसा याना जना सक्कसित हाकन छका यो सुबा आज थिथि ज्याजोले वेकअपिन्ता नाप्ला वेकअपिनीको पर्फर्मेन्स से सकसित यो सुबा नाप झित थुकराहे माया मतिना निरन्तर रूप हपा तिव बियाचना दितना दुनुगुला निसे इनाप्यासे थमे थुगु ज्याजो पाखे जिनी टु डंगोल बायचना सकलसित सुबा जय माभा हजुर सोकमी बाजु मेजुपिन थमे थुगु ज्याजो सा झिस टप
5 finalist pinapa khalabala yana guzula lise weka pinigu chenza pas pinapana hepuga khalabala na paju contestant pinigu finalist pinigu ajada finalist pinigu duganka weka pinigu बारे ठिकेन सेकेन सिकेन जुल तुलिदा चाहिँ आथमे थुगु ज्याजो पाखे जी निटु रंगला बायोजना तर जी त निरन्तर रूप हपाती वरहासा बियाजना दिस जीगु थिथि सोशल मीडिया त लाइक शेयर कमेन्ट याना जना दिस नाप जीगु युट्युब च्यानल या त सब्स्क्राइब न याना दि त लोमंगा दि मते थासे थमे थुगु ज्याजो पाखे जी निटु रंगल बायोजना सकलसित सुभा जयमा भा नेवा आइडल Supported by digital voting partner प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा भेन्यू पार्टनर नेपाल भेन्यू एट GAA हल थमेल टेम्पल प्यालेस क्याफे मरु प्याफल नेपाया संगीत ख्या नेवा त जिलजी वेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपामिया नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा नेवा आइडल